Nangit barok pihatip niya upok Francis ubaday upok ubahe tam jong ke Catholic Church bat ubalaklat hakikat tu kan ibnai ki balalik pihatip lut ya ki ke barok spang jong henry kawe dang don ke ba pintip don ru batit bat don ru ke bambatit henry hakane ke video nan itu ep hato pitip upok Francis haki cisingi arski munchwa ke jingklap ke jong ke bawong upok Francis ulet sebenang milik cirujok kumno ngilak bantip lang ba kene ke video lang bagi kentin ki ba ukren chua ungklat ke uyo i kebenang ne ke rujok pe ya kene ke video har bakut bat subscribe ya kene ke channel ke jingklap jong Pope Francis kalong kidney failure ban double pneumonia aku por baudon hospital kinong pen dadu ki doktor bat ki nurse kila confirm ya kene ba Pope Francis baro shimit uklem yo tia haki chising arsi manchwa ka jingyap ko jong baro shimit ulan yar ki ksuit ke dujok ki don hajam jonga de no yaki nanga la long kumba ka khardok ka dujok kalapli bat ki ksuit baru suitan kilawan syau yanga wait. Just so now, Pope Francis has spent all night screaming at demons who are trying to drag him to hell. The Vatican has confirmed. 88 Uni news reporter haka news uang ba Pope Francis war ba dang hospital. Sisi arsi menshua umklan ulalan yar hadu kata-kata matla pertama sim ula pisam sim ba uang yaki beriu ki badon haka takapor deno yaki niki kruit nanga kimut bandra yang sedujok baro shimit ulalan yar bat kini ki news reporter ki kila confirm ya kene ke kentin tadi Vatican ubade na Catholic Church ula ong bat lo pensisya bat kini suruh ki ong menchua uli Pope Francis ulele bat ki artemi ki jingle ke banengkong day ya ka kidney failure ke ba arka day ya kan double pneumonia. 88-year-old Francis remains in hospital battling kidney failure brought on by double pneumonia. But this battle pales in comparison, posed by the beclawed, soul-eating demons from hell. Yakini ki artemi ki jingle laile yaki ndai wahat ile se kawai katari yaki ksut nora briu shudujok ilaya tu ki news reporter kumju Vatican la long kumba apa long jingtia jong upom la don ka khardok ka dujok namar ka jingle yar ka bamla batai shu news reporter wong kabau yo i yakini ka jingjia la satu shai bakal jingkut uni leader ke Catholic Church kalapwe Sparking fears the end is near for the leader of the Catholic Church. hadin kita ki baro ulak no kaya perlu kaya jingkai ka bang iyo na kani ka video ka jingkai ka long ba ubru ba nga atray uban yo late siya ka himaki benang ready tang utaw ba siya hangakin ong Jisu ladang siya ha Jisu ngide ban siya na umsin re Pope Francis siya ha Jisu Pope Francis bunsin uang barabor kini kikentin ba kiniam baro kilong hiju baro kiniam kinpoy bed sikmat utray ba kini kade ka jingkai tok sudah. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Because every religion is a way to arrive at God. Kini kam day ka jisisya, day tang kaway kalunti, banyo like binang. Kata day lang ba o Jisu kumbaw I am the way, the truth, and the life. Amdang bawan hokpa, day tang danga. Hadu mantadang don kitorlog, nakabalang Katolik, kibasya ya kamari, pan ya Jisu, kamari kamla ban pelak ipi nakadujok, day tang Jisu dan hi ubala ban pelak ipi. Haleluya, amen.